munyemerere turebere hamwe ibirimo kuvugwa ku mugabane w'i Burayi uyu munsi ku matransfer agiye atandukanye. Tugiye guhera ku matransfer agiye atandukanye, ariko nuza kumva iyi video cyangwa se nujya kumva iki kiganiro kugeza tugishoje, turaza gusoza dufata 11 b'ama equipe agiye akomeye tugereranyije n'abakinnyi bari buze kuba bamaze kuba bagura. Like ikipe ya Arsenal, ikipe ya Manchester United yamaze kwasinyisha witwa Bryan Mbeumo, ikipe ya Chelsea yamaze kubagura abakinnyi bagiye batandukanye. Turaza kuba twanyura muri abo bakinnyi bayo bazaba bafite next season. Reka duhera ahangaha rero, icyo nkusaba nuko wakumva neza kugira ngo dusozanye iyi video. Uraza gusoza wamenye ngo Arsenal abifite ni bande, ndetse Manchester United abifite ni bande, Chelsea abifite ni bande, Liverpool abifite ni bande. Turaza kubikoresha iminota mikeya utaza kurambirwa. Reka dukomeze rero, duhere ahangaha. Uyu musore bamwita Alvaro Morata. Alvaro Morata yakiniye ikipe ya Chelsea, akina Atletico Madrid, akina ikipe ya Real Madrid, akina amakipe agiye atandukanye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Aka kanya yari amaze igihe mu ikipe ya Galatasaray. Rero nk'uko amakuru arimo kugenda abitangaza, amaze kuba yagira gute yakwifuza kuba yajoininga ikipe ya Como yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Iyi kipe ikaba itozwa n'umutoza witwa Cesc Fabregas, nawe wakiniye ikipe ya Arsenal, akinira Chelsea, akinira AS Monaco, akinira n'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ayandi. Uyu mugabo rero akaba amaze kuba yakifuza gusinyisha uyu musore witwa Alvaro Morata w'ikipe ya Galatasaray. Rero akanya kariko kose Alvaro Morata araza kwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya FC Como, abe yajoininga iyi kipe kuri permanent deal. Akaba rero ari gutyo bimeze ku musore witwa Alvaro Morata. Uyu mugabo bamwita Federico Chiesa, yavuye mu ikipe ya Juventus aje mu ikipe ya Liverpool muri saison ishize. Federico Chiesa rero birimo biravugwa yuko ntabwo yajyanye n'ikipe ya Liverpool muri pre-season. Biri kuvugwa yuko rero ngo agomba kuba yasohoka ikipe ya Liverpool akaba yagera ahandi yerekeza. Federico Chiesa ntabwo yigeze agira amahirwe yo gukina kuko yageze mu ikipe ya Liverpool ahita abura ikibazo cy'imvune. Yageze mu ikipe ya Liverpool rwose agira ikibazo cy'imvune kitamwemereye kuba yaboneka mu kibuga igihe kirekire. Rero bituma abitwa ba Luis Diaz nabo bagenda bafatisha imyanya bigiye bitandukanye. Rero uyu musore witwa Federico Chiesa ntabwo yajyanye n'ikipe ya Chelsea muri ya Liverpool muri pre-season. Rero akanya kariko kose uyu mugabo araza kuba yasohoka ikipe ya Liverpool, uyu musore witwa Federico Chiesa. Ikindi kintu gihari nuko uwitwa Luis Diaz akanya kariko kose araza kuba yasohoka mu ikipe ya Liverpool yacize mu ikipe ya Bayern Munich, kuko ikipe ya Bayern Munich ikaba irimo kwifuza kureba uburyo yagira gute yagura uyu mukinyi nyuma yuko agiye ibura abakinyi bagiye batandukanye. Rero umuntu warugezwe ni Marcus Rashford, ariko byarangiye Rashford yaza kwakaritsa mu gihugu cya Spain gukora ikizamini cy'ubuzima. Uwitwa Luis Diaz rero akanya kariko kose nawe araza kwerekeza mu ikipe ya FC Bayern Munich. Twerekeza mu ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Manchester City ku musore witwa Ederson Moraes. Ederson Moraes ngo birashoboka yuko ashobora kuba yakwerekeza mu ikipe ya Galatasaray akaba yaja gukomerezaho kariyeri ye. Nkuko rero ikipe ya Manchester City irimo kuba yabitangaza, biri kuvuga ko ngo ishaka Marc-Andre ter Stegen w'ikipe ya FC Barcelona kuba yaza nk'umukinyi uzaja afasha mu izamu y'ikipe ya Manchester City. Rero bikayivugwa yuko ngo uwitwa Ederson Moraes umunya Brazil ashobora kwakaritsa muri Turukiya mu ikipe ya Galatasaray. Twabigarutseho witwa Marcus Rashford mu masaha ari imbere cyangwa se ku munsi w'ejo agiye kwakariza mu ikipe ya Barcelona gukora ikizamini cy'ubuzima. Nyuma yuko rero byavuze yuko agomba kubasinya amasezerano y'umwaka umwe y'inizanyo, ariko bakazashyiramo option yo kuzamugura burundu. Rero bikavugwa yuko ikipe ya Barcelona nimara kuba yamukoresha ikizamini cy'ubuzima akayisinyira, bivugwa yuko witwa Marcus Rashford azahita yambara nimero 19 yari maze igihe yambarwa n'uwitwa Lamine Yamal. Rero bikavugwa yuko ngo akanya kariko kose Marcus Rashford araza kuba ari umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona
mu masaha make ari imbere namara gukora ikizamini cy'ubuzima. Ese Marcus Rashford azitwara neza muri FC Barcelona? Icya mbere. Icya kabiri, ese Marcus Rashford azabona umwanya mu ikipe ya FC Barcelona cyangwa agiye kujyaho nk'umubencheri? Ubwo no guteza tukareba uwitwa Marcus Rashford niba azitwara neza. Uyu musore witwa ngo ni Samuel Mbangura akaba avuye mu ikipe ya Juventus akaba yerekeje muri Werder Bremen kuri permanent deal miliyoni 10 rero z'amayero akaba arizo zamutanzweho. Uyu musore rero wifujwe n'amajipe mu gihugu cy'Ubwongereza akaba amaze kuba yasohoka ikipe ya Juventus yerekeza mu gihugu cy'Ubudage. Bamwita Leandro Trossard. Leandro Trossard arimo kwifuzwa cyane n'ikipe ya Crystal Palace. Abantu benshi bakagenda babihuza nuko ikipe Arsenal yifuza umusore witwa Eberechi Eze, bikaba bivuga yuko ngo ikipe Arsenal mu kanya kariko kose ishobora kuza kuba yafata gahunda yo kuvuga iti reka dukore swap deal hagati ya Eberechi Eze ndetse no witwa Leandro Trossard kugira ngo turebe yuko mwamutwara none namwe mukaduha witwa Eberechi Eze. Ese biraza kuba byakunda? Reka dutegereze turebe, ariko ikipe Arsenal nuko gahunda hari ishaka kuba yarekura uyu musore witwa Leandro Trossard. Mu ikipe ya Manchester United, ikipe ya Manchester United uyu musore witwa Bryan Mbeumo uyu munsi arimo gukora yakoze ibizamini by'ubuzima, ariko Bryan Mbeumo ko narimbigarutseho. Bryan Mbeumo akaba arimo gukora ikizamini cy'ubuzima mu ikipe ya Manchester United, ariko akanya kariko kose ageze kuri final stage rero ikizamini cy'ubuzima akaba arimo kuyikora mu ikipe ya Manchester United. Akanya kariko kose uyu musore araza kuba yasinyira ikipe ya Manchester United amasezerano y'imyaka 5 ariko aziyongeraho umwaka umwe. Uyu musore rero akaba yaguzwe miliyoni 71, ariko izo Manchester United igomba kuba yakwishyura ni izigera muri 65, izindi zizazanga add-ons. Ariko nkwibutsa yuko izi miliyoni zose uko zingana gutya 71 Manchester United ngo izazishyura mu byiciro 4, ikipe Manchester United miliyoni 71, ariko bivuga yuko 65 arizo zizajya zigenda kuri direct kuri account y'ikipe ya Brentford. Noneho icyitwa yuko cyangwa se bonuses cyangwa se add-ons akaba arizo Manchester United izishyura. Miliyoni 6 za add-ons akaba arizo Manchester United izagira gute izongera kuri 65 kugira ngo zuzuye 71. Rero uyu musore agomba kuba yava muri Brentford akerekeza mu ikipe ya Manchester United. Rero uyu munsi yakoze ikizamini cy'ubuzima cya kabiri, rero igihe bivugwa yuko mu masaha make ari imbere araza kuba akerekanwa nk'umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Bivugwa yuko ari ejo ku munsi wo kuwa mbere aribwo azerekanwa nk'umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Mbere yuko rero twerekeza kuri first 11 z'amakipe yanyu yose uko yakabaye, reka ngugezeho abakinnyi bahagurutse bakaba berekeje muri Singapore muri pre-season tour. Rero uyu musore witwa David Raya, William Saliba, Ben White, Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Julian Timber, Kepa Arrizabalaga, Jacob Kivior, Christian Norgard, Alexander Zinchenko, Leandro Trossard, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Reece Nelson, Albert Sambi Lokonga, Kai Havertz, Ricardo Calafiori, Tom Setford, Martin Zubimendi, witwa Roy Kope, Declan Rice, Ismail Kabia, Joshua Nicholas, Myles Skelly, uyu musore witwa Max Doman, Andre Harman, ndetse n'uyu musore witwa Marine Salmon rero akaba nawe yerekeje muri abangaba berekeje hirya no hino muri pre-season z'ikipe ya Arsenal nkuko nagiye mbigarukaho. Rero abazamu b'ikipe ya Arsenal mwabumvishe ko ari abazamu batatu, rero bikavuga yuko ngo abakinnyi mutumvishijemo ntago bari kumwe n'ikipe, kuko witwa uyu musore witwa
umusore witwa Gabriel Jesus we bivuga yuko ngo aracafite ikibazo cy'imvune, rero nguteza tukareba uko azaba yitwarara. Rero abantu murimo mushobora kwibaza ngo kwereke uwitwa Christian Mosquera ndetse n'uwitwa Noni Madueke badahari. Noni Madueke bivuga yuko bamuhaye akaruhuko gatoya, ariko bisa naho araza kuba agendera rimwe n'uwitwa Christian Mosquera ndetse n'uwitwa Victor Gyökeres. Abantu benshi mukomeje kwibaza ngo kubera iki deal uwitwa Victor Gyökeres itarimo kurangira. Kuba deal uwitwa Victor Gyökeres itarimo kurangira ni kubera yuko hari utuntu baba barimo kugira gute gusoza kugira ngo bibe byarangiye. Nabonyeho amakuru avuga yuko ikipe Manchester United mwifuza, ariko Victor Gyökeres ndetse na camp ye bavuze yuko ibyo nta bihari, ahubwo ngo icyo barimo gufakasingaho ni uko baba bafunga utudetaye twose kugira ngo deal ibe yarangira neza. Ikintu gihari ni uko kugira ngo urabona iyi deal umukinnyi kuba yaravuye mu gihugu cy'Ubwongereza akajya hariya muri Portugal, akenshi na kenshi biriya bihugu ntabwo biba bisora imisoro myinshi ku bakinnyi. Rero yagarutse mu gihugu cy'Ubwongereza hari igihe usanga hari imisoro azajya atanga. Ibyo byose bagomba kuba babiganira bakabisoza bikarangira. Ikindi mwabonye yuko yashwanye na girlfriend we, nabyo no kubanza bikajya ku murongo kugira ngo umukinnyi ajye muri equipe yumva afite fresher ameze neza nta tubazo afite mu mutwe. Rero ibyo nabyo bishobora kuba byamwica mu mutwe kumva yuko ya joininze ikipe ariko hari ibindi byangiritse. Rero hari amasezerano aba agomba gusinyana n'ikipe, noneho ikamuha uburenganzira akajya gukora ikizamini cy'ubuzima. Byari like yuko agomba kuba yagikora uyu munsi, ariko nkuko birimo kugenda bitangazwa bivuga yuko ikipe ya Arsenal yamuhaye akanya kugira ngo abaze yitekerezaho n'umuryango we bagiye ibyo babaza kwitekerezaho, bagiye ibyo bashyira ku murongo kugira ngo aze kujoininga ikipe ya Arsenal ameze neza, ameze fit mu mutwe, nta kibazo afite uwitwa Victor Gyökeres. Rero akaba ari gutyo bihari, ariko update ziri buze kuza kuri uyu musore witwa Victor Gyökeres muraza kuzisanga hano ku Muhuro Sports. Rero nkuko nabibasezeranyije, reka mbabwire abakinnyi 11 b'ikipe ya Arsenal beza ndetse n'aba Manchester United 11 beza na Chelsea ndaza kuyinyuramo n'ibinkundira, ariko reka manze mere kuri aya makipe abiri. Reka duhere ku ikipe ya Man City. Reka duhere ku ikipe ya Man City, nibyo biri buze kuba byiza. Reka duhere ku ikipe ya Man City tuvuge 11 beza tugereranyije n'abakinnyi buri kipe igenda yifuza ndetse n'aba yamaze kuba yasinyisha. Biri kuvuga ko ikipe ya Manchester City ngo ifite umwizamu Ederson Moraes, ifite Gvardiol muri defense ndetse na Ruben Dias, Aiton na Nuri, umusore witwa Denzel Dumfries, hagati mu kibuga Ryan Sheikh ndetse n'uwitwa Rodrigo Cascante, de Reinders, umusore witwa Omar Marmoush ndetse n'uwitwa Haaland ndetse na Phil Foden. Akaba ari abo ngabo b'ikipe ya Manchester City 11 beza. Tujye ku ikipe ya Manchester tujye ku ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool 11 ni Alisson Becker, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Marc Guiu, Amiros Kirikez, Makalista, Gravenberch, Frimpong, Mo Salah, Florian Wirtz ndetse n'umusore witwa Hugo Ekitike yamaze kuba yakumvikana nabo kuri $90. Agomba kuba uyu musore witwa Hugo Ekitike agomba kuba yakerekeza mu ikipe ya Liverpool. Twerekeze ku ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea ni umuzamu witwa Donnarumma nkuko birimo kuvugwa ngo araza kuba yerekezamo n'ibikunda. Kuri kabiri ni Reece James, Fofana, Mutima defense Levi Colwill, Marco Cucurella, Enzo Fernandez, Moise Caicedo, Cole Palmer, Estevao n'umusore witwa Joao Pedro utibagiwe n'uwitwa Jamie Gittens. Akaba ari abangabo b'ikipe ya Chelsea. Mwibutsa yuko ikipe ya Chelsea yagiye isinyisha abakinnyi benshi bagiye batandukanye, ariko mwibutsa yuko yerekuye Kepa Arrizabalaga irekura ndetse n'uwitwa uyu musore witwa Noni Madueke ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Twese ku ikipe ya Arsenal nayo ngo ukuntu izaba ipanze next season. Mwizamu gikipe ya Arsenal ni David Raya, William Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes. Kuri gatatu ni Lewis Kelly, kuri kabiri Julian Timber,
hagati mu kibuga ni Declan Rice, Martin Odegaard ndetse na Martin Zubimendi. Bokasa ku ruhande rumwe, urundi Noni Madueke batakishe Victor Gyökeres. Ngo akaba ari Arsenal imeze gutyo next season. Mwibutsa yuko nyuma yuko Arsenal ifite uwitwa Gabriel Martinelli ndetse n'uwitwa Leandro Trossard, ngo witwa Noni Madueke bashobora kuba yatanga umusada hara ku ruhande rw'ibumoso kubera ko akinisha amaguru yombi. Reka dutegereze turebe.